wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Lamuhla siphotfula inyanga yemagugu. Kanti-ke siyivala ngebabukisi foundation. Kuchubeka eludzabeni lwethu lesalushiya ikhatsi lapho-ke sasibuka khona emasiko nemihambo yesiswati. Kulolu dzaba-ke sinaye bukhoma lamuhla Thobejane Magagula longumcondzisi wayo lenhlangano lebuke temasiko. Asikubingelele Magagula sikwamukele tindzabeni tesiswati kule ndzamba. Ngubonye waNdlovu. Ngabani? Hayi ngiyabonga kakhulu awusemhlene kadzeni. Ngiyabonga Magagula. Enkulumeni yethu yangaphambilini salishiya ekhatsi lidzaba lokwehluka kwemvunulo kanti ngekwehlukana kwayo kwemikhosi yesizwe esamaswati asiqhubeke nje sibuke lokho etigabeni tekukhula kweliswati. Imambala ngiyabonga kakhulu ukuhlupha nje isikhathi sivele sethu sincane. Kepha nje bangishito nasevikini leliphelile ukuthi singamaswati sisive lesihlelekile. Yonke into yethu siyenza ngokuhleleka. Kungako nje nemvunulo yethu iyahlukahlukana ngekobulili. Kusiboma ke lapha lona sokunganani ngekukhula bobabe lapha lona sokunganani ngekukhula futhi yehlukahlukana ngale mikhosi yethu. Njalo nje sibiya emkhosini webutimba. Kunemvunulo yakhona yehlukile yebutimba le sawenqwale nje kungekudzala futhi neyenqwala nayo yehluka kuba ngathi sesisenqwaleni manje. Nemhlanga besisemhlanga nje siyemhlangani futhi eshiselwe intwana leliviki inkosi memetile. Bayethu nophakathi sabe sikhona khona nembali tabe ivunule komse imbali ke lena ke machiji ke lawa sho imvunulo yesiswati vele sasewethu iyashiyashiyana nakwebulili nangale mikhosi ngekwehlukana kwayo. Ake usichazele kafishane Magagula ngemkhosi webutimba losanza kuphela nencwala njengoba vele sowuthinzile. Nemambala cha siyabonga kakhulu tsatewethu vele sibuyela la ekutheneni sine sibantu bendlule emnyama sibantu labahlelekile yonke into yethu siyenda kahle ngendlela lengiyo. Masikhuluma ngebutimba ke tsatewethu butimba empeleni kusuke kushiswa tikhotha. Butimba ke buyamenyedwa inkosi liqobo lwayo isho ukuthi libutho alihlangane bese kuyahamjwa ke kushiswa ke tikhotha. Kwendelwani ke lokho kwendelwa kuthi tsatewethu letilwane dasendle sitokwathi kufika silumeke sibabele laphana kusho letikhotha bese kuhluma ke tshani lobusha lobutawudlwa ngetilwane litokhona nato kuphefumula tiphile kahle bese ke nayikhona levelako ke hawo siyayiqimula ngesagila sesiyawudla ke kambe inyama yanyamatana lokusho ukuthi yonke into yethu ndawo singelumi lokubolekwa ine order sisasisa kuye ulodunga wendaba sembelebele emswazi omnyama kwabalithuli siyayisive ngayo sinyalo kwese sekutana ukutawendeka nako. Magagula kancane nje asewuthinze kuteka nobeke kutekwa kuyini imbambamba kushoni futhi kwendiwa njani uma kutekwa uchaze nje kafishane. Lemamba ke basa bakutekile wena kubonye kumbe incenje sayiphendula ngalenyanga leyo. Cha tsatewethu nasikhuluma ngekuteka sikhuluma ukuthi umuntu sondlule esigabeni thide so yaphuma kube nindvombi noma kuba ingcuce so ngena esigabeni sekuthi manje ke so tabangimake ke welikhaya kungako nje kusukela kule mvunulo ufika la ekhaya utekwa uvunulise kwengcuce uvunule isidwaba sakhe la ngaphasi ukhehle isicholo sakhe lapha enhloko sine line linye lelimhlophe indophi inye lemhlophe lekhomba ukuthi usenesibongo sinye mefika la ekhaya otekwa ke nasatekiwe so uyashintsha nalokuvunula kwakhe so uvunulisa kwamake welikhaya ke so enzile manje njengoba sakhuluma evikini leliphele ukuthi imvunulo yamake ihamba kanjani kuteka tsatewethu ngalesikithi indwombi yaqelwa lijalo soma indombi bese lihamba liyoyiqela lekhaya kubo nalifika lelijado oqala indwombi lita nenkomo yekutoqela indwombi sivile ke abantu labadzala basitekela ukuthi kunenkomo tsite yokuqela indwombi kokuqala nje indwombi ayicelwa ngenkunzi inkunzi ingomo lenduna lengaphakulo kwesibili indwombi ayicelwa ngengabi ingabi ingomo lenduna lephakuliwe kwesithathu indwombi ayicelwa ngengomati ingomati ingomo lensikathi leseyite indwombi uyicela ngelithokati lithokati ingomo lenqane lensikathi lesengatali nawe bujaha ukuthi ngiyuqela indwombi ndvo kambe lena uyafika ekhaya ke uyabika ke bakamagagula sengibona intombi bese bahamba ke sebawuqela bakamagagula so uthi ke babo walentombatana mase avuma kumkhipha uthi ngamletha ngamthini ngenxa yesikhathi Gagu emavi akho nje sibonge kakhulu maye sihle Swati sakithi emavi akho nje nakuta ekukhuthatheni emasikweni angakithi ungathini emasiko angakithi tsatewethu bathi labalabadiko na ufuna kubulala sive qala usemuke lulwimi
bese leso sive leso usemuka imihambo namasiko kumqoko siyigcine imihambo namasiko yethu njengoba nje nemaswati ayigcina imihambo yawo siholwa ngiyingwenya mswati wesithathu lenyoni lapha embili sibuke kiyo ukuthi imihambo namasiko yethu simaswati siyigcina kanjani bayethu nophakathi woningwango lwadle Mthombeni Makagula sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga tsatse wethu. Ngithobejane Makagula lobuya kubabukisi Foundation mbukeli kanzi bekanze sibuka kabandi kubaleka kwelisiko leSiswati. Babukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.